Pastu alit-alit kelas 1 kecunduk malih sareng Bapak ring semester ganjil niki pertemuan saneka pertama ring pelajaran bahasa Bali. Inggih sane mangkin materi saneka pertama nika majudul Angga Sarira. Angga Sarira puniki padeh teken anggota tubuh. Alit-alite pasti sampun uning napi manten nika anggota tubuh. Nanging malih jebos jagi Bapak terangang napi nika anggota tubuh ring bahasa Bali nika wenten pahan anggota tubuh utawi pahan angga sarira. Wusan punika iring Bapak melajah kawigunan angga sarira. Inggih, alit-alit kelas 1 mangkin yang uning napi manten angga sarira alit-alite. Saking badur nika wenten bok, wenten gidat, wenten alis, wenten kuping, wenten mata, wenten cunguh, wenten pipi, wenten bibih. Di tengah bibih nika wenten gigi, wenten baong, wenten lengan, wenten siku, wenten limo utawi jeriji, wenten basang, wenten bangkiang, lan wenten batis. Inggih mangkin pirengang becik-becik alit-alit kelas 1 kawigunan angga sarira alit-alite. Saneka pertama nomor besik nika wenten mata. Mata kawigunanyane anggen ningalin. Cunguh kawigunanyane anggen ngadekang. Kuping kawigunanyane anggen ningehang. Bibih kawigunanyane anggen madar lan memunyi. Gigi kawigunanyane anggen makpak. Limo kawigunanyane anggen nyemak utawi majemakan. Batis kawigunanyane anggen majalan. Inggih, asapunika demun nggih alit-alit kelas 1 materi inde angga sarira. Dumugi napi sanes sampun terangang Bapak alit-alite presida resepang tur pelajahin ring jero suang-suang malih nggih. Suksema Om Santi 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 Om.